Amaina batalifu sefefu uhoba ita badai zoai ta Yesu Keriso ye ahom. Omuso zui dada tola faluha ita ba gangerenua basu dodo ba channel YouTube ye kabe balinias. Ba fatola ubaso isto bali angerenuada bada talau malang ngandre ta andre ba tua kegehehan ni amoni ena ya molaga khoda ba tua mangandre. He amalo balangi ma bazorugo ni sunoma bada Yesu Keriso. Sahwagele ba masih lete bule ba khem. Babazi mana ina to masih gama fodrongo daro malima adra mangirenusi iya. Andro hono ke dema irge tola ma emanga o iya bama fobua baba orima. Gasa be aso bagulidano andre. Bada Yesu Keriso mangadruga yadu. Sito bali agerenua da ma ke andre te hala mori babuku wasiat. Nyala mori bazura sara fetero faza telu ayati walu irugi zifele drua. Basiaan yang renusi ba da ote sondra ia bazura sara fetero faza telu ayati siwa imane taromali lo balangi. Bai misulani jila sekhi abonia sila sekhi. Baba misulani valelesa abonia falelesa. Bai mana da sama hobu ami bada sa te kauni ami baba nema hobu. Tua gagrenuada andre ya ia to bali hobu. Amaina ni masih mabata Yesu Keriso na tao sisia media sosial si mane Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp bata na ba niya? Banote bay sa mo fabali badala ba orida ya itani hagulidano babada o ya taila draba abo ta jango bosi abonia hula zifakara falelesa fehede silo na hoy basango aya abonia ba oi soza ne mali follow balo si fau falelesa goi ba oi silo sehimano basa holi dada nasab bagi nata andre na sila bagan ni turiagonia ba media sosial ba ato zamaigi lahur fai ni hasato ba ozara labe brua gera era sila baga andre fasuge khada taromai lo palangi ma khe andre bai misulani jila sekhi abonia sila sekhi ba bai misulani valelesa abonia falelesa bai manoda sama hobu ami badao sa te kauni ami baba nema hobu menos amate ita ke Yesu. Batekau ni ita ena tabe ia tulada. Yesu Keriso ada. La bebaga khania zile duhu. La oaya, la bebezi, irregala forefa. Baiza la mana khania follow bal. Hadia ni faluania ira ama ira ina. Ie fa uzala ra andro. Sila tolala da ni faluada ya ita samati. Bai sobo lau bala, bai sobo sulani, ya sahum mahobu ita. Berenia, ni fahobu niha za mahobu abonia. Data fahusi ita baniha di getotano andre. Mele kharafa aboto badede. La sulani hadia zala na bora. La aurifaga bolau bala si fafalele sabatana beenia. Nosasi ita ke Keriso bai misuloni jila sekhi abonia sila sekhi hizai fahobu nia samalua sila sekhi bakhau meda zomasi Yesu Keriso baba aurida simanda isto bali angrenuada mangandro ita ifuli maundrasi drauga Yesu Keriso baba ngandro sahwagele badaroma lima bazino amalaga khum bafadu huda baba hamu andro ni amoni zang urifaga baba aurima gasa be aso magulidano bada Yesu mangadroga ya duhu ama ina si mana uwa gagrenuada ya fauma itolo ita lo walangi ba ena agoi tatudreheni channel YouTube dae ta like subscribe bata bagi kedra talifu seda
tanebeu. Ya ahob. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.